अदुवाइदि कंखनगा पार्टी सिना थमे गुजु पार्टी और मिने पार्टी मनों दा हंगी नुपा अमने हंगंग लाक मिने ngasi dai hai doi ngasi adi misam madagi thakagi yang panate adubu ai na mase ai integrity su dang kai ne ai di party or mi da ma khudung cha ba du to wa so hai ne ba adubu mayam khangbi ngasi hai jeri ba sine akoi isana logi ba stand se akoi hobudagi che chumna lai ko party sina khara phaba tor kani hai bi wafam ne hai ba wafam se party da hangra hangdabra ba khoina party gi leadership ta thamdabra ba kani gi da unata ke hai bani da उनर मकदी नगाई लिदेश उनबियो कुकी लिदेश उनबियो मैते लिदेश उनबियो हवा अदु ओरिगदि वाफम मुसु लांबय यायबा अदु वाफम जे काइन तौदे ngasi खोंचि चिचु येंगवा सिदन इरांग हौदा कप्तना लाउदना खोंदा मयाम स्वादस लेहौरे अदु चोंथोगा तुमिन चलगा आदनो इदो हंदुओ अदु यूएन सी न ngमगदराबा ngमोय हबा यूएन सी ममांगदा दोसा तारि दुनेबा पाव फाउनो हौदोबुरा कइनु खंगदे मोय स्टेप तो हैस्टली तौगिबगी प्रजा ने मोई मथक नेगेटिव कमेंट में हम चक्रिबदो मोई अदुगी पारा अमा फायेबा अदुबु ngasi यूएन सिना पिरकप पाखुमदो मदु तसेन पेंजे हाइरी हाना जस्टिस पियू अरेगी जस्टिस से फेयर इन्वेस्टिगेशन ना ट्रायल हम चथे से हारगति माबु कंखट सरकार याउर मीदो लोकथो अचुंबु पुथोना बा हदी आइन की मतुंग दे लीगली मदु तवम थोकने बा अदेगी अमरोमदा अमु अखोगी हाइरिबा क्राइम सिंग असे ngасai अखोगी कनोना उजसान इमागी अखोगी उजस्वासान सुरताना हाइरिदो कांग्रेस की मतम दसु ngасai की सु से फजन कंट्रोल तौदेबा हाइदि मोइरसु दुकी मति इंसिडेंट यामग्रे हाइतारे को थोइसे द मैतै हालिबनि को मोइसु मैतै हालिबनि सुदो लेबा कादार मन ग्रुप मन को अखोगी एना 2015 दने अदो कांग्रेस मतम निदना अदन आउट ऑफ 1538 फेक एनकाउंटर केस की मनुंगदा लिसिंग अमग चन्नी की मथक्तदी 1 2 3 कांग्रेस 1 2 3 मतम दने हाइबि कौबिगा नोबा मसी सु फैक्ट्स नेबा अदुना हाइबा मयाम से मसी कोई खंगजन गदबो नेबा अदुना अमना पॉलिटिकल कैनोमा कोई मचलिंगिंग तौनबदो मदुदी तौदबो फाइ हाइबदसु आइसु मदु मदे दुम याजनिंग हाइद तारेको ngangiba khoi tawriba khudimak ase manipur ki issue se kuiman gare akhoi ki kainom da khoi si adunai haiju namsel sum thamder si issue se resolve tawdenge da ban handokar de mu loidori baras de angau tandori baras de jira chara hendana body longdri myam se phagi ta do ba na ki pen killer thabai type ta adu gi khongthang do tawbiru da ne ba hena mayam se sauna gi khongthang am oi ne ba adu so boi seng na haibam change ba ai kai ngam de haibam hairo ai kai ngamdre ai simai tawda adu kanana no yadri se haibu ai kai ngamdre si position am lai adu kanana no yadri se haibu lakse reindana center na kari hairi no noida adi akhoi na sima tawge haire center na yade hairi ra mayak sing na fazana clear na thambiro ba ai wa ma haije ge ba akhoi gi 2001 da akhoi Bangkok agreement si 1997 da Bangkok agreement sign taw matam da Manipur gi Chief Minister consult tawde matam dei Manipur ki lenga lei kain khangalam deba ai khoi na chingnaga lakwa khoi gi 1997 da Bangkok agreement sign tawdri mamang da ai khoi gi ahlaman singna tampak ki jaga puna makta sumain tawdana ai khoi sugum ma tawgi tore highway ki campaign ama chattana mi pai dana leiring ngai khang khang udana lalulu amgi pusalaki bane ba a hadi without ceasefire do adu miam gi hodo kan manuna masi ख्वारिगी चौबा लाइसेंस ने अखोगी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ने हाइरिबा असेंबली में थागीदना अदु कदुबै न हाइदे स्पॉन्टेनियस प्रजा की खामंगा मगी पनखैदु लांगी बहिनेबा अदुगुमगी थाकता अखोइसे ngamjadabadona sum toroga lenga le popular government adu ngarang ayu statement ama hajiki mai meming do kari ngamelun kipjen committee on tribal unity gi nupa duna hai ma ngai se yamna diplomatically hari ni ko ngarang tang tarukta coffin rally ama Churachandpur ki chatli loilonda moi mi ahum smaina si khole haibi kuki coffin puraga chapadu da adu ki sideline da mana highway se the idea of reinstallation of a popular government in Manipur do madugi wahan thokto lairaktre if the security aspects of each and every community masi ngakpa ngamaktaragi di hayaba aduna tapadi fringe line amada kotu somewhere down the line sarkar siga manungda moi haziki kuki sing se hana so suddenly tang tara matui tang thida e koi Manipur ki to khai bna tra gadi tawroi soi to kambu do
यानाबो तो गवर्नमेंट से का लेनरी नत्रो अदु तारगदी मोइगे इन टच लेबा ngaktanina moi khangchu khange KJC na so haire adu ri haziki lailon wa fegi mihat patu di lalbodu di pharo da adum to system din to haba adi cobra mayam pusandana drama lila sanaru re film shooting to re loire am phangam dre adu taragadi mathang da sarkar sina lokhol any step kenom hairak pada praja sina 100 to 100 thaje gadra ba aduga chimi se masan se patadi akoi masen mak trust lai nadri trust deficit ne trust deficit che si karine khali trust deficit je paira ga samudra dai paira ga natraga to palai ba am dai paira ga te khinjan banate hemni hanjan nanjana sarkar sina praja ge thaja ba se issue ama da mangal lak padagi si gi thak si yaure ne trust deficit hai se trust deficit hai ba se anti incumbent factor mayam duna pulla kanda maduna accumulate tora kanda madugi kanone ba fallout ne ba adu chala kanda di trust deficit trust build up tongna ba confidence building je kar maina to de ga bisu state craft om de yaw go ne sarkar ge lengak se gi advisor hai singer ba mayam dai ui ko adu moi mayam du tak trap chala hai bi question am la hai ba natraga di yengo trust deficit ma trust build up tongna ba confidence building je koi kam aina build up tawda ge hai basigi step si sarkar se ubi braba u de ba u de mina masana dum kai mo dum lakai wane ba aina duna seng na hajer akoi ngasi discussion tawri se ngasi akoi na tawjeri se achumba track to the lakna bagi pusilak na bagi koi se khana nai ne ba akoi na masidai sida akoi political mileage launa na ba natraga akoi se election thadori nu pa aina ngang bagi wana te ba akoi ngase government simple li sineba hayeng political ki nainaba lakini matam du da point scoring ki matang du da party level tong seba ngasi di leibak ki na la in heba koi se atuna akoi na ngangjeri ba sakcheri ba mayam se leibak se thengri ba mayam khudong chadri ba ri miyam na ngsi tumba khangdegi tumba chaba khangdegi khangtap ta leiri ba mayam se kitang ubiraga madu kitang control to ba step amatang sarkar sin lokholagadi hairiba hojiki leiriba khoi stalemate che so ke dum boil down to doine haijeri ba ko adugum khongthang do magi advisor sing chuna chu khar naina bi ba kitam bol bi ba leader ori thona le bi kodong ne heba michai chaba khakta nataga aina kainom to chingna ba leire gidi yaro heba leader e sidi kaino ware flow ngam godong ne ba adum ware flow ngam da ba adegi kainom to su ngam jedra gadi adu tare gidi ngasa haijeba do topiro step down topiro haibana tan kari haidun ariba santi porokna da bagi khongjang sida siamna tongan ba singi lam sing da sangsin duna santi porokna na bagi pandam da changjali ba khongchat asida ja johnson masi kayam yamna masi mahai yangadage haiba wakhalun si ozada ai anba wangmoina ai thamjagi ozagi wakhalun da masi kari haina yengba yai ja han wakta da me puno bu khurumjari ngasigi honorable CM Khemchan gi magi khongchat che magi purpose of his visit to karino hai bisi mayam ne khangho dum no koi su tawre hai tare khudak ta dum ma chat khiba male aduga magi hana pre plan leibra khotpra hai bidu di koi madum asu koi officially khangba ngamde adubu ai orakanda maruina mana UNC gi body sing unaba matam da mana hai risi kaino haidaragadi economic blockade hojik tawriba si handopiu lift tobiu haibine duga amaromda naga kuki gi micham tara mari UNC na madu thadokna hona bada mateng pangbi budugi madugi thagat pa phongdok pa ma sarkari maikedi wa pham anisi thammi aduga madugi response ta aikogi hajiki aikogi NG lorho UNC की president ना media रे थम्बा वाफम सी मोय goodwill gesture ने positive canonic अदुबा positive but inconclusive याम categorically है को inconclusive वाय अदुगा मोय charter of demand नम पी अदुदे point मरी यावे आहान बदा अकोई की लाइलोन वाईफाई दा अकोई की फंगी बा नागा 6 bodies हाथ की बा अदुगी मिहातु की justice पी हाई बने second lelon wifi gi chief village chief masi khudak to phaga dumni haibane duga suspension operation si abrogate to haibane duga yukon kon bada
अखोई नेमचा किपजेन से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फम दगी लौथो हाइबा याम कॉन्क्रीट ओइबा पॉइंट मरी यावा चार्टर ऑफ डिमांड अमा पिसले हाइरिबा वाफम सिंह असिदा यूएनसी की मखा ताबदा सरकार मोने थम्बीबा वाफम सिंह असिगी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम अमा याउदे मतम क्यांग मनुंगदा हाइरिबा सिंह असी फुलफिल तौगदबनो हाइबगी वाफम न बकंगनबदुदी थम्बा उदे ताते अदुगा अमरोमदा माना हाइवे सिदैसिदा करिगुम्बा वाफम सिंह असी सरकारना मसी पॉजिटिवली मसी कईगुम्बा थबगोन लखलक्तरगदी मुखोई खोंजंग सी हेन कन्ना हाइदे हेन इंटेंसिफाई तौगनी हाइबगी वाफम सिनेबा अद लुरैदी ओवरऑल अखोगी ngसाइगी मागी खोंगचतचे येंगपा मथंदा सीएम की खोंगचतसे हेन साउननबरा नत्रगा मागी तोंगानबे एजेंडा अम लेब्रा कुकीदा ताइनबा ngमद्रगा नागादा संताइनेनबगी वाफम मानबा मा हाइते यावरेबा yang चाउनी फोंग फोंग न यावरे हाइतारे अदुना मरम ओइदना ngसीदी खोइगी कोनसा खुलगी प्रजा सिंह ngसी याम सावरंगनी थमोइदा नुंगाइरमो मिहात प पुथुना होजि फगवासीबा मसा लौदगै लैरिबा जेनिम्स की मोक्तुदा अदगी खोइ लैरिबा मयाम अदुगुम मयाम दो कइंत खंगसिनदबा उद्रगा इराई लाइबा वाफम ने मयाम ना होजि हाइरिसे खोइगी नोइनबा मिपुम खुदेमगना हाइरिने ममांगी वाफम द नोइ हुंदोंदारकांदा मी तरुक अखोइगी मफम मरांग खंगदबा मोंग याम साथीबा मागी कनो हाइदारेको क्राइम सी अदुदा समना बचटबा मकम कका मी से अदमाइना हालाबा अदु फावबदे एक्शन तौबा ngमदबा अदुगा मदुदा जस्टिस पियोना अखोइगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरिदुबु करम ग्राउंड ऑनरेबल सीएम ना आदे चलकांद इकोनॉमिक ब्लॉकेट लिफ्ट तौबियो हाइबसे सोमनाकन की वाफम दुदी पुरा कांथोगा सोमनाकंदा ताइसेनबा नत्रगा याननबा कैनोमा हाइ अदु हाइबदु तसेंगबदी याम ख्वाइदगी चौबा असोइबा कोई खोंचतने लवेबा मदु खकी ओरमगदी चलमदबने न फैयबा ngarangsu nahansu matang churachanpuda koigi asiba yago chatpadu amarom da minungsi koi ngasai gi chatnebi gi kari gi yenga kanda kale kamoi bi gi chatkibani adada phammi ba mi sing kari sing cm ma lakpagi ikai khonu macheda mo yawdu jaga tu chalam dragadi hena su phabane ba aduga laibak ki wayen tawbase ngamdraga मधु नमजलगा अतोप अमना अमु ताइसना बखोनबगी मसिगी थौसिल सिनेबा कोई मणिपुर द पानग्रिबा सरकार खुदिमक न तौला इसे सिगी सिना ngasi से कोई वोल्केनो इन मणिपुर द पोखाइरकपनेबा मसि हौसि फावो लेखाक त मसि भाप ताब ngमदे अदुगा मोइना मसिदैसिदा परामतंग हारिबा ममांग थोखरिबा हौजि थोइबा थौदो वाथोक सिंजिगी para samnam hawa moi phade na lowi maramdi ngasigi honorable cm gi khongchade de khoi wahang ayam la heba somna kangi akhoi gi mi taruk nagagi ichilnaw taruk lengmai naga taruk hat khibadu mihat pa puthupang ngamoro haibuga chamana remne asona kan madu noi akoi phana ba honari noi yarega di economic block mina tawrei ba economic block to handakti yam genuinely issue ma khakta da moi phajana stick tawra kan ngasi de koi mihat pa singadu athuba matamda moi puthok pir o moi mathakta dandi bichar chokbiu haibane ba sida adu handok piu somna kan mihat pa to putho abra puthok tri ngai do kamai do puthok na gi step am phawdi lo do na ajik lal boy हाइदिबा कोगी लेलन वाइफाई की नुपा दुदी चिफ दुदी मादे फाग यारेदना अरे मथक्ता नहान केस कोगी कुकी जो काउंसिल के जे सीनसु मोगी दगी आउट ऑफ इमोशन दा मिहात पा जगी क्राइम दु चथगी बने हाइबगी मोगी कनुसु लेरा बनेबा अदो ओनबल सीएम चलु रिदु बतांग चाबरा चादबरा हाइबदो ओनली फॉर दैट रीजन ओरेगदी मधु एडवाइस तौरिबा नत्रगा मागी वखन इंडिविजुअली मधु ओरमगदी याम लान खोंथांग दो ओइदोइनेबा हेना साउननबगी मचाक तो ओइरनेबा हयिंगदगी मागी माई खोंचतुगी मायोक त करिनो नोइन हाइबे पोरम अदुगा अबुक अदुदैदुदा यूएनसी सु ममांग सु हाइजेगरे यूएनसी की स्टेन सी हंदक की मतंग से प्रजा ना दुम याम कन्ना अंडर ऑब्जर्वेशन ने लेरिसे को यूएनसी ने सु प्रजा के रिस्पांस से खंग मिहुंजी खंगना थबक तौरकनी मदुगी कनो दो मोइसु स्टेप फ्लोर कनी हाइबगी थाजबदो कोइ थम्मेबको अदुगो अहानबगी ओइना हजिकी बन हंदो ओ हाइबा दु चप्पेगी खक्के ओरमगदी मदुदी तसेंगना लान खोंचत ओइदोइनिको मदुमदी तगुम थोक्तबने न खल्ले मांग तारगा लेरिबा
थौदोक तो कालकांदा मधुगी थौदोक तो लोइद्रिंगदा मरम इचा चादना हंदुओना असोना कंदा हाइदु ओरगदी मधु तसेंगना लाले हाइजब तारेको मरम सुंचा चाते हाइतारेको ngisi khongchatto मधु तौदबने न फनी मधु दे हेना खोरांग खोक्साव नोबे हेंगल लकन हेन इन्फीरियर तौनी हाइतारेको असि कतंग हान बेगु न साइसुम थंगसे तगत से जा ngasi gi akoi khabar da akoi headline sing da koi sama hai Home Minister Amit Shah na Manipur ki security ki phibam review taunana ba Security Advisor DGP yauna saruk yaduna Delhi da khana nei nakibagi pau amasu pau se sing da koi quote taunai Santi langnana bagi khongthang da kayara khana Home Minister Amit Shah amadi tongan ba akoi gi security ki lusing ba kaya ga phamin adru mamang du santi hanjala na thab kyam ka ke adu kaya ra na koi pheloi ki adu inau nau na koi cm na susan buchalu kokchat ki matung da ngasi mu mau da sakre mau chalu matung da mu ngasi kabar da muk koi gi Amit Shah na Delhi da koi gi Manipur ki DGP advisor yauna koi security ki region ji Manipur da santi porong na bagi na makta review tongre adu oza Johnson sigi matang sida tawriba review zina masi review tawbazina security ki result da yenglaga page se purakpa ngamgadoribra natraga masi maming tagi oina tawgadoribra masi batang ozagi view de kari le oza masi maming tagi ne sida thoidokna kisu laloi haije batare maramdi seriously central government na ngasi fawbuda koi Manipur state government su haire ko seriously issue si lotion ba thabak taude haibase sida yaga dau ya bom thoyen khalle maram de seriously taude aduga ai kenom tang aina sida isa remind taujening base akoina khongthang ama lokhat ke ngasi resolve tauge na koina issue si lotion ge na khanba matam da central government na tawraba central government na tawraba akoina visible oi ba step khara moi lawraba lawdriba Mamang da governor ma tauge na taurame joker tahangi bako adu kari step no adu di adu moi gi CM gi advisor me amna ngase koi discussion se yeng kan di Langkum Johnson na hai ji kai hai no ji moi je nei na je khat thiga chen tauge adu taurama ga di pharam basu ya bane bako adu tauge tre adu anyway hojik Manipur da koi ngasai hai bi bado koi gi hojik paliba CMC chimnagi haziki meeting ama haibado review meeting nini mamang to wor mane aduda akoi CM yahondri linda ma yaudre adagi Manipur gi home minister yaudre achin belai haidana moise achin bei lei bei yahondri ra to ai ne sum ujebadadi 2023 ki May 3rd ki incident ki di ko formally issue sigi matang da Manipur gi chief minister akoi tasengna madu matang da unagar PM gi level da unadabra najak Amit Shah gi level da koi gi solution dori bra mana solution badu di yaro hai basi de koi noi hai gre Manipur miyam na pami si Modi na masamak na masidai sida kitang magi oiba miyang si kitang thambiu hai bani parliament reference piraga ngang parliament ngang buka Manipur la ngang buka natraga Manipur gi kano sing siga sidai mana laga ngang bo khena bole ba ara sidai sida ai koi gi haring clarification di fazana pirakani ba ko sidai sida ai kano tang haije ge ba kari gino honorable prime minister Manipur gi miyang gi apex organization ne laiba mayam si gi luching bi kanglu khudimo ki unadri si kai gino Amit Shah gi level la lotion doira Amit Shah gi level lo shin lagati maduda yaning da bunupa do ayema number 1 adi Manipur gi thaksi akoi taseng badi akoi gi Indo-Naga political dialogue ki matam da akoi CSO gi team mama delegaram chaki ai sa akoi matam du gi isa yaw gi haitare ko prime minister unagi ba 29 minutes bu unai ba khoi leader me am nai unai adugo odam gi home minister unai ba adu issue di live issue di maru ba issue si de address to ga wari sana ga si sigi political akoi Manipur ki political koi gi rajniti gi solution phamji ba micha da loine har ga de ding ngasi ju haije ge ai di madu sunga ya bangam jero
मधुगी खुलोइदुदने कोई ngasi कोई इकाई रे humiliatory से लेबाक अमगी लुचिंग वमा पालिबा लेगा अमगी चीफ मिनिस्टर अमा हाइबसे सि गिदंग इकाई खुमनगदोबने अदु मथक्ता ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न करिगिनो मणिपुर की कांगलु खुदिनो की लीडर में हमसे कदुबे उनदगेबा उनबम थोक्त्रो उनरमगदी वाफम अमसु लापो याइना नंखलपो मतमददा अखोय मणिपुर की इमा सिंह चले उनाहंदे रेसिएस ऑर्गेनाइजेशन में हमसी फाउडर लेरी में हमसे कना उनबी उनदे अरे मणिपुर की मतांग रेफरेंस में पार्लियामेंट पीर नहीं नबदो कोई अदु कई दरकार लेगे ना मरु ओरिबा कोई प्रजा सिंह इन्वॉल्व तोरिबा सिंह असि माने पेसिफाई तौरब्रा नगी मागी लेवल लगी होनब लेब्रा अदु वाइदि कंखनगा पार्टी सिना थमे गुजु पार्टी योरमिने पार्टी मनों दा हंगिबा नुपा अमने हंगंग लाक मिने ngasi dai hai duai ngasi ari misam amadagi thaktagi yang panate adubu ai na mase ai gi integrity su dang kai ne ai di party yor mi da ma khudong chaba du to wa soi hai ne ba adubu mayam khangbiyo ngasi haijeri ba sine koi akoi isana logi ba stand se akoi hawbudagi che chumna lai ko party sina khara phaba torkani hai bi wafam ne hai ba wafam se party da hangra hangdabra ba koina party gi leadership ta thamdabra ba kari gi damuk to unata ke hai bani da उनरमगदी नगाई लिदेस उनबियो कुकी लिदेस उनबियो मैते लिदेस उनबियो हवा अदु ओरिगदी वाफम मुसु लांबय यायबा अदुम वाफम जे काइन तौदे ngasi खोंचि चिचु येंगवा सिदन इरांग हौदर कप्तना लाउदना खोंदा मयाम स्वादे लेहौरे अदु चोंथोगा तुमिन चलगा आदनु दो हंदुओ अदु यूएन जी न ngमगदराबा ngमोय हबा यूएन जी ममांग द दोसा तारी दुनेबा पाव फाउनो हौदोबरा कइनु खंगदे मोय स्टेप तो हैस्टली तौगिबगी प्रजा ने मोय मथक नेगेटिव कमेंट में हम चक्रिबदो मोय अदुगी पारा अमा फायेबा अदुगी ngasi यूएन सिना पिरक पाखुमदो मदु तसेन पेंजे हाइरी हाना जस्टिस पियू अरेगी जस्टिस से फेयर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में चथे से हारगदी माबो कंखट सरकार यावर मीदो लोकथो अचुंबु पुथोनबा हदी आइन मतुंग दे लीगली मदु तवम थोकनेबा अदेगी अमरोमदा अमु अखोगी हाइरिबा क्राइम सिंग असे ngasai अखोगी कनोना उजसान इमागी खोई उजस्वासान सुरतान हाइरिदो कांग्रेस की मतम दसु ngasai gi su se fazana control tawdeba haidi moi rasu dukki mati incident yam gre haitare ko thoi se ado maitai hali bani ko moisu maitai hali bani su do leba kadara mana group mana ko koi gi aina 2015 dane ado congress matam ni dana ado out of 1538 fake encounter case ki manungda lising amaga chani gi mathak tadi 1 2 3 congress 1 2 3 matam dane haib se kaubi ga nowa masi su facts ne ba aduna haiba mayam se masi koi khangsin ga dobo ne ba aduna amana political kainoma koi gi matchlinging tawna bado madudi tawdoba phai haiba de so ai su madu made dum yajaning ai tare ko ngang iba koi tawiba khudimak ase manipur ki issue se koi man gare koi gi kainom de koi si aduna ai haiju namsel laga sum thamder ba sigi issue se resolve tawdringe da ban handokar de mu loidori baras de angau tanuri baras de jira chara hendana body longdri myam su phagi ta do ba na ki pen killer thabai type ta adu gi khongthang do tawbiru da ne ba hena mayam de sauna gi khongthang am oi ne ba adu so buri seng na haibam change ba ai kai ngam de haibam hairo hoi ai kai ngam de ai smai taw da adu kanana no yadri se haibu ai kai ngam de si position am le adu kanana no yadri se haibam lakse rein dana center na kari hairi no noida अरे अखोई ने सिमा तौगे हाइरे सेंटर ने याद है हाइरे रा मैं एक सिंह फजन क्लियर ने थम्बिरो बा आई वा माइजेगे बा अखोई की 2001 दा अखोई बैंकॉक एग्रीमेंट से 1997 दा बैंकॉक एग्रीमेंट साइन तो मतम दा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर कंसल्ट तो दे मतम दे मणिपुर की लेंगा ले काई खंगलम दे बा अखोई ने चिंगनगा लाकवा अखोई की 1997 दा बैंकॉक एग्रीमेंट साइन तो द्री ममांग दा अखोई की अहलमन सिंहना तंपाक की जगह पूर्ण मक्ता सुमाइन तौदना अखोई सिगुम अमा तौगिदोरे हाइबेगी कैंपेन अमा चत्तना मी पाइदना लाइरिंगेदी खंग खंगौदना लालुलु अमगी पुशलकी बने हाबा हाइदि विदाउट सीज फेयर दो अदु मियाम gi होदो कनबना मसी ख्वारिगी चौबा लाइसेंस ने अखोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ने हाइरिबा असेंबली में थागिदना अदु कदुबै न हाइदो स्पॉन्टेनियस प्रजा की खामंगा मगी पनकेदो लांगी बने हाबा अदु गुमगी थाकता अखोई से ngamjadabaduna sum taruga lenga le popular government adu ngarang ayu statement ama hajiki mai meming do kari ngamilun kipjen committee on tribal unity gi nupa duna hai
मा ngai se yamna diplomatically hari ni ko ngarang tang tarukta coffin rally ama Churachandpur ki chatli loilonda moi mi ahum smaina si khole haibi kuki coffin pur ka chapadu da adu ki sideline da mana highway se the idea of reinstallation of a popular government in Manipur do madugi wahan thok to lairaktre if the security aspects of each and every community masi ngakpa ngamaktar gi di haiba aduna tapadi fringe line amada kotu su somewhere down the line sarkar siga manungda moi haziki cookie sing hana so suddenly tang tara ma tang thida e koi Manipur gi to khai natra gi tawroi soi to kambu do yana ba to government siga lainari natro adu taragadi moi ge in touch leiba ngaktani na moi khangchu khange kg sina so haire adu di haziki lailon wa fegi mihat patu di lalbodu di pharo da adum to system din taw haba adi cobra mayam pusandana drama lila sanaru re film shooting taw re loire am phangam dre adu taragadi mathangda sarkar sina lakhol any step kenom hairak pada praja sina 100 thaje gadra ba aduga Chimin se masan se patati akoi masen mak trust lai nadri trust deficit ne trust deficit che si karine khali trust deficit je paira ga samudra dei paira na traga to palai bam dei paira ga te khinjin ban nate hemni hanjan sarkar sina praja ge thaja base issue ama da mangal lak padagi si gi thak si yaurei ne trust deficit hai se trust deficit hai base anti incumbent factor mayam duna pulla kanda maduna accumulate torakanda madugi kano ne ba fallout ne ba adu chala kanda di trust deficit trust build up tawna ba confidence building je kar maina tawda ge habisi state craft am de yaw go ne sarkar ge lengak se gi advisor hai singer ba mayam dai ui ko adu moi mayam de tak trap chala hai drap chala hai bi question am la hai ba natraga di yengo trust deficit ma trust build up tawna ba confidence building je koi kam aina build up tawda ge hai besi step si sarkar se ubi braba u de ba u de mina masana dum kai no dum lakai wane ba aina duna seng na hajer akoi ngasi discussion tawri se ngasi aikoina tawjeri se achumba track to lakna bagi pusilak na bagi koi se khana nai ne ba akoina masidai sida akoi political mileage launa na ba natraga akoi se election thadori nupa aina ngang bagi wana te ba akoi ngase government simple lisi ne ba hayeng political gi nainaba lakhiri matam du da point scoring gi matang du da party level tong se ba ngasi di leiba kyu na la in he ba koi se atuna aikoi na ngangjeri ba sakcheri ba mayam se leibak se thengri ba mayam khudong chadri ba ari miyam na ngsi tumba khangdegi tumba chaba khangdegi khangtap ta leiri ba mayam se kitang ubiraga madu kitang control to ba step amatang sarkar san lokalagadi hairiba haujiki leiriba khoi stalemate che so na ke dum boil down to doine haijeri ba ko adugum khongthang do magi advisor sing chuna chu khar naine bi ba kitam bol bi ba leader ri thona le bi ko dong ne heba michai chaba khakta nataga aina kainom to chingnaba leire gidi yaro heba leader e sidi kaino ware vlog ngam go dong ne ba adum ware vlog ngam daba adegi kainom to su ngam jedra gadi adu tare gidi ngasa haijeba do to piro step down to bio hai ban tan kari hai dun sim closing yam thagasari za huziki de matang ai kitang supplement to jage ba handok nauna lengak sina ai koi gi Churachandpur da chatlur ba matung da ngasi jong mau chale ba he Churachandpur se koi de koi gi keno da sanap te gi amjong gi koi gi leikota Assam Rifles da koi lalobuni sing da mi sing ai koi nomai kapsalak ne busdo ro kodege koi AR ani si laite aldi Churachandpur de chalu khokja gi matung ni hek attack tor pa hek attack tor isia si matang si di oza mioi sing do chenaba mioi sing do phagat pagi mahutta akoi gi creator hek lotion condemn to ai bo wahi ji hek har ge hek loi bugum mai koi praja sing gi mitta ai koi ayamba adum ui oza maside de kari ai ne yeng ba phagat bangam tri je hek chalur ga khokja ji ai ju kari la kani kan ding ji mau chalui ko ado lak de budi oisin oi koi koi ma pes lak bo je hek chalu khokja hek chalu ga hek de embus to oza si matang ni oza gi mod sim tar masidai gi pakum se mapo oi ba de koi yeng gom change haidi koi gi isolated case sing che koi na ngarang khaki yeng ga di amuksung soi ko timing du gi di khara lai reng khale adu re ga su ching da thokpa sigumba thaudu wa thau hai tare ko khoi gi nongmai kap tana security force attack to khot pa sing ase
सिगी पाखुम सिरे सेंट्रल गवर्नमेंट खंगबम थोएन खले मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने खंगबम थोएन खले मसिगी पाखुम सिदि पानग्रिब सरकार मैम सिने पीब ngam लाखरबने मरमदि पॉलिसी अमगी मखादा अवांग नोंपोक्ता इंडिया लेंगाक ने येंगी हाइबसिदि कोई मसिदि कोई कक्प यारदब वाफम नेबको अदुना समना हारबदा कोई आई ngasi सु हाइगे कोई एनएसएन आयंगा कोई की सीज फायर तौलगर मतुंगदा चांदल की थाम केसो डीसी फारी निदना मणिपुर दा सीज फायर एक्सटेंशन लेते हाइदना ऑफिशियली हंदोक्रे 2001 दा अदु कमाइन तौदना कोई की अदु की मतुंग तारको मतमदा एस्केलेशन ऑफ वायलेंस से चिंग द लेबर लेतब्राबा अदुम लेगेबा अदु मथक्ता मदुदा वरी सानरीबा संताइनरी दो भारत सरकार नेबा मरोइना ग्राउंड पाव फाउडो नरेदी इंडियन आर्मी मरोइ सिक्योरिटी फोर्स नक्ता नत्रो ngarang gidu explain to bongamoy explain to bongamoy aduga koi ngarang gidu atop to pa narrative mayam chaliko haziki jaga tu dedi koi ukhulgi magi kenoda koi gi city may khar naknana yam nakpa 7-8 kilometers away mu ormana haziki jaga se aduna adwai dedi NSN ayamna di moi nate na haire aduga moina atopada haidi kari as kogi faction number lebido eastern flank haibra aduna aduna kan mo allegation to budu maikai degi nadaga koi security report gi adu maina di pi adu kanam ta namadu gi claim to ba leite anyway adu rega su aina hajerina india gi policy makha da leiriba group ne haba amana bu oro amabu oro ko su ju chamane su gi ground rule se kanana sadesida kanana ma mogi group amana violate or kanda moi mathakti action lagu do se karam authority no haidi joint monitoring group ti chumna monitor tawdani adugi report ama piraga madu act tawgada base ngasagi rule gi matung ina di home commissioner haibani hojiki principal secretary home no dani kanogi mogi joint monitoring group se ko adu mana kari action tawre ngasi phawda haji ai ne mase na sum record ki wani ko on record sum hanjan hari duni thing chat 2015 da maitai ahum mari hat pado ke sugi makhada leiba arm group na neba maduda madugi retaliation torpa matam da madugi counter up torpa manipur da achauba irang thuong godom ne khanjei bako aduna madu thoki dribani madu matam dugi CSO sing maroina koi isa su kan madu changjal kanda karim kamain tawna bano haira kanda aduda demand tawwa matam duda kanna irang hodna khotna tawgiba demand do action am ta logi deba kauction nageba adagi ngarang du tok thok adu la pre khara la pre ko hojiki lelon wifi gi dudi moi masana su admit tawgre ko na hatpani haire adagi di amuk victim gi family ne su mo haire sigi hard evidence mayam si leira faw bu mi matang phabang ngam da ba haibe se si policy amagi makhada ngamjata bani ko india lengang na moida adung action tawnu haiba leibeira natragana ngasai haibi beto ai chokri soidre loire issue sidi marana kaujigi ni haibigi poram la chalabra haiba ani se sidai je tarakadoni adubu ani makse ai wakhanda di tu la chalen khale amana center le su ngasai gi gg gi culture do henjan gre ade amarum dana mu madugi another factor amada namu sigi government je kai de nabagi ta magda duna sengna hairabada kuki gi leadership ta haziki issue gi matang da honorable cm no haiba ngamde haibasi ilai ne expose to reba adune ba ai haije si somna kan da taina ba ngamdre mi hat podu ai pudo ba ngamdre adune unc noi su kitang khallaga minung si torga handopiyo na hai choluri na to adu ko chama na haibani da adu ram da bisu ai ba adu mapan thong de du mai u reba adu di tau da ne phai si wani da adu di akoi punamak che akoi punamak kari haini pulam yon maga chamana re haibani da adu khongthang do to honjani nge haibani akoi na haijeri si ko mudu tobigano tungdo su tobigano ba adu unc da hai do raga di kauraga su unc di kauraga su tobi aina adu mamang su masagi statement da category hai do ni cookie khara su ai gi da lakpa hore kan hai du di mama sana ka hawala ko matam da aduna ai gi wakhan da di leibak ngak pa haibe se mayam gi kok changi haibi bodo MLA mayam su daite yaw do dongna mai jaga da ai khara su ure akoi gi phi amaga tawraga ahal namnga khurumba hawalak pa yam ujare ko adagi kainoga tawba akoi gi jaga chatna development work ta adagi community hall sangabada nakhoi mayam gi support jawdana CM leiba hauna de ko aduga one man hero amana leba kanni haibisu yaro ko one man theory ju yaro ko ayam kamin nariba at least noi
humfu tara khaido karasu lemori ba yankhai do di lingjen manana amat to in opposition ruling khaidana chap manara kanda laibak ki phire bam lobu ngam godone ba aduna noi gi wakhalon noi lobu phire to noi sidai sida khana ba natraga classic hotel la khana ba natraga delhi la khana ba ne yaro assembly da mami dang tahan bi ba assembly da wari am lobu yo leilon wa sai gi naga micham taru tamthi ba mong da handak akoi gi mitmang da hat pa sida sigi matang da assembly ki to kowi ro ba bosom daksel la adana adudo noi gi thaudang dong dang adudo upi ro adu khotene na haije ningi yam zen thambire ko